اکادمیسین و سیاست مدار کرد دکتر کاوا عزیزی. دکتر تبخیراتی. سلام سر جمع. دکتر سر و چاوی تصاوب. اف چه مسئله براستی؟ اسد چو اجاره اف کینداری و فتنه و تشتی بیرنگیل سوری سبب چیه دکتر؟ کی نه این کوی تشتی دکن؟ روز ایوار باش. گلک سپاس سر دعوت آوا. سبب اساسی او کلتورا نجات پرستیه. او کلتورا نقبول کرنا او کسی لتجودای. او کلتورا نپیک وجیانه. بس تنها خود بینه، تنها خباراستنه، تنها رنگی خود پارز، تنها خود بینه. قبول ناکی کسی کدی لقلب بيجي يعني أبي يقول قلب بيجي يعني بي عبد بي يعني بي كشتين أو سبب أساسي أو شر في كولتورية أو كولتورا جو غير خنا ناس اف تاك شخصينا يعني حركة صورة بصورة بير يعني براستي هنا كان وانا دفت دن وانا بال دن أورغانيزه دكن فانتشتان يعني شخصا كان رابيد نافا مشى كده صندوقه كبويا غيرات كي وكردان إهانة دكي للأسف ده تاريخ قشي دجي مخوندية يعني أفنا كاري شخصا كي يانجيولو لناكاو يكاتي والجعداكي يانجي لساحاكي صندوق بويا بلنكريه أف أقرم ديروكي باش بخينا أو قلك دور ودريجي يعني براسي يعني ورث الرجيمي بعث وبري رجيمي بعث يعني أو حمو أو دا صلاة وهات صار حكم لسوريا أبدا كرد قبول نكرن بيشتي وي نبس دي كرد قبول نكرن ناس نامي كرد على شاندن أو مشاريع عرب كرنا منطقة كردي قد خكرن حطاني قوت ناوي كردي زاروكي خوك قد خكرن بالزمان خوك ممنوع بو جو يقوتنا كردي بيعكرن خلال 8 سال ده یک سترانکی کردی در نکسر تلویزیونکی سوری یک جارجی قبول نکردن گو کرد هنه یعنی اف پیشتی چونا بشار اسد و روخانا رژیم بعث براستی ما گش امید بون سوریا کلو سوریا کی ديمقراط سوریا کی فرنتاو سوریا کی فرعاين ام حمو هف قبول کرن بك وجيان سوريا كي خوش وجوان براسي ما او كسب مقوت سوريا وكسويسرا شرق ويلي ورا واز سروي وميدي بردوام حتى نهاجي بشتيفان كريارانجي هين كرد بهيفينا دكتور كوي سوريا كمودرن با سوريا كديمقراط با كردان وكا بيكاتا كسرق قبول بك اميدا من اول كقد البخوين يعني كرد بوي هيز كرد نما تي فروم مشكرن كرد وجودا خواه كرد كاره خو بپارزه كرد ايدي هو پیمانيتي خوهنه هم لناف ولات هم لحريم وهم لسرعاسي جهاني اوايك عالية ديشي يعني نحمو عرب بفي شكلينا بفي رنجينا يعني او عم بيجن او كتلا مظني العرب او كتلا بيدنج او كتلا كي ميانراوه وجيانجي وزمان صهاتية فرصة جديد تاريخي هاتي بو رجلات نافراست كينو صار برنسيبه كينو بي آواكرن او جينوي بدستي حاكمين دولتين كيستاهنه او بدستي هيزين ناف دولتي بن جو قيمي انساني وديمقراسي وما في مروف ورزقرتن او كسي لتجودا وبيت صار رجلات نافراست ككرد بشكي سركين لفي شابولي كرد چاود كارن خوجوان ايرشان بباريزن دكتور كرد شبكن مثلا برأيي من كرد لديروكا كردي ده وك انها تجاري وصان امنيزيكي هفدونا بونا يعني ايرون ام بيجن لو كرسانا سوريا دو هيز هنا ينكي بينكي وانكسي هنا ونك بارتيان دي او بارتياناجي يان لوي الين يا لوي الين كسق الاورتينين يعني او هردو هيز جيشتنا اتفاقك جيشتنا بيجن ديتنا كي هفبش كونفرنسا قام شلو 4 نيساني
اشکره کرد به پشتگیریەکی ناودەوڵەتی و کوردستانی کە ڕۆژێکی گەلێکی خۆش بووش بۆ کوردان ڕاستە و وێ کۆنفرانسێژی وەفدێک هەوبەش هەیە ji bo parastina mafê Kurd beraber لە حتەنا شام نە ئامادەیە پێشوازی ئەوەی شاندا کوردی بکە آخر مشکلا کوردی نە ڕۆژێک دەبێ حەلکردن لێ رەخنەکی منی gelek mezin li ser ew şanda hewbeş heye yani ew şanda hewbeş cegî gohatî damezrandin bêdeng û bêhese axir nabe wila bibe yani dibe got êdî li hindir Sûriye hemû kes ne bi şert rast xwe herin Ehmed Şerع bibîn ne wisa ye yani dibe got hemû PKK Sûrî bibînin hemû hêzên siyasî bibînin li hindir welat derkevin derve Herêmê Kurdistan Tirkiye herin her derê herin Ewropa herin cihê qerarê karibî xwe bigînin Fransa Almanya Brîtanya Emerîka guhan qebûl dikin yani bi rastî jî Kurd îro karin xwe jî biparêzin û ev prosesa got hebe beşekî serekî bin li parastina vê prosesa nû got li Sûriyê wê dest pê bibe birayam û qesede jî omîdekî Kurda ye omîdekî Sûriye ye û bê qesed Sûriye nikarin ser nigê xwe rawest yani Ehmed Şerع çû Dîmeşq çû Washington sozda got şerê Daeş bike baş e hevalî Daeş ve ça şerê Daeş bike yani ji Daeş vekşiye an jî hevalî wî dî ew tiştî qebûl nakin kî ew hêza got karibe milê xwe bidin milê Ehmed Şerع û şerê terorê li Sûriye bikin qesed yani bi rastî Kurd îro derfetek bo Kurda hatiye yani bara evê got sindoqa bilind dikin û bên boyaçî bara bizanibin got ew zanin got Kurd ciwan meztirin ew zanin hebûna Kurdan hebûna wan e yani dixwazin bes sûretê Kurdan neşîrîn bikin ba bizanin Kurd ne نه شیرین دبه دکتۆر bi van آخر بخوازی نخوازی ev rewşa got Sûrî tê hat derbaskirin û ew nakûkiyên taifî û ew tedlîla got elam tê kirin û televîzyona Sûrî taybet û hetanî gelek em bêjin piyavî dewlet yani rîcal dewlê Sûriye de gelek bi şovîniyet li ser Kurda û li ser Alewiyan û ser Durziyan û ewan qise dikin yani ne bes sindoqa boya bilin kirin yani yuxtad yek rabû got واحد 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 شعب سوري واحد شعارك بس يك رابو خديري قلت نا ابدا ام نبرانا نا ممكن براي كردا وعلويه ودروزه ومسيحيه ونظام شبد او دنقانا هنا ليه برايها من او دنجي جوان خرت الدنا عرب هذا هي سوریه های او دنگی خورد از دهیوی می هبه دنگی عربان دکتور از مثلا دمك اپوزیسیون هبو ائتلاف هبو مجلس هبو نظام چه هبو تدی اوان دو نظام الکدرین براستی او نه الکدرین از مراق دکم گویا نو نرتیا سوریه و خلق سوریه دکرن دنگی کسی در ناکوه که او دوستین ماین کو برای سوریه هبو نو خو بدلو جان لقال کردان دیدن دکتور که کدو چون آنها قناغه کی اوك بعربية بسكرة التحرير يعني نشوة التحرير انك قال لك وندا ابونا ليه دي يخطا في مظاهر درت كيفن او على ما بخذ حسين وشاشن يعني يروم بين مثلا وزير الداخلية بتشي رفض بك صاروك كوماري رفض بك بالتاكيد ليه دائما جفاتي ده او الكتله الصامته هي او كتله صامته قونت سياسه ده ليه مراقبه بينه او كتله صامته دائما بيجوا مريو قارب وي بجولين بلفين او كتله صامته نوع على كتله صامته يعني او كتله بيدنج ويكي بلفين او بلفين او كسانيغو جيانا كي هو باش قبول كان او كسيغو ديمقراطيه قبول كان او كسي برينسيبي ما في مروف قبول كان او وانا اساس كردن اساس علوينا اساس درزينا مسيحينا او بيشكتين بيشفروين عربي گلکی سپاس اکادمیسیان و سیاستمدار دکتر کاوا عزیزی مولتاوا بود